Parish ya Uganda Matters ekatebekanisa okugitwa hamwe no kubatizibwa kw'embabazi okwabahera izoba kandi emisejja y'ebembero bwana mukuru Reverend Father Didas Kasapuri owabanza akatungisa abaana barukikigana 35 isakaramento lya batisimu. Ogu yakorasa okugita abagore 12 arukubatungisa isakaramento lya matrimoniyo aho abagore batere biragano byabo. People have tried the marriage and they have failed simply because you want to try it in the human way. But if you try it in God's way, in prayer, it will be successful. Ogu yabashaba kukundana okugambira n'amazima kandi bakagera n'ifubo bateberwa no kugumana bashabira hamwe nkeka. We have a way of saving you. So mchaya abanacho yajeyo yasimahanga yakaneba bayosima yachakana nchi utanga. Ndio okundwa abanyamakamu ni basiye kwiza hamwe ya kushaka kuraba ibintu aba bagoremwe watarikeka mubonsa abana babujire kama mutaka kumirizoba mugereze kujokereza mu bitwa mukakoma yacyumuka muzonsa. Emugogo y'abagore yayo reko kushemererwa abukika izoberi. Nibanza kusema ntango murgete shaha abo kunyisa kitini sanketi simo mushija wanje abo kukunda bandi sima bazirere y'abamuzari kwera kandi cyane cyo shero turi twitano na Father Didas Inda Aidan Bataringaya.